baladagaak genggat na agdana tiput agubakam ken ni tatang sana isala agraman ni nanang ililinak genggat magkardepa sa agin inayad nga mangyuli kaniyak panagdungo ti amak mariknak nakumalang mabalin no adapay panawen nga inkam magkibing isala nakakasubing tay diyak patengga asani weng tapno may papasko ti ayat ko ken tuy iliw no agririkang kininarang ko agpaisala ka nakadagos kinitatang hasta unay panangay ayon na wala sa nagtumatla ibaon nga agpakumbaba no tirabiin ama katurugag mangibatet kwartat pagpungpunganak kadyak impagpagaru apanawanak no matakaw ko kuma panawan nga kaadang uray may nga adang apanangiyalelin kaniyak bilyek kansyong nga diyag patengga tati ayat ken iliw maipapasko amin ken ka jak mas baalang tinundaan takas taunay panagib-ibig ni nanang kararag ko kararag na medlang nalablabes pa nagdusdusanan amok di pumagno ti karkararag ko ngem ka di isubling tay amak nga inayat ni nanang amok nga di nakmetlang nga patgan ngem apu ipatay na amakasalat balse ni tatang dardaret de pekrina mi matungpal tinapa nagsubli